little bit near the end. Yeah. Not too bad, but in the beginning, quiet. Yeah. That's yours. Who's the sockets? Tian. Madison? No. This is Tian. The green is Tian. Another one. Hey, what the? Julle het Frans geskiet, hè? Oh, what's that one for? Bueno, ek het hoor wie se sak is. The green is Tian and the two browns are mine. As dit yours. Okay, let's start with this brown one. Madison Smith. Which one? One of the baubles. Let's see this one, yeah? I think she kicked once. Yeah, I did that off. And you? Yes, sir. Yeah, I know. Ja, dat one, ja. Wat is onder 16? Is onder 16, hè? It's on your record, but she's wants to look a photo. Ja. Go stand there, let somebody take a photo with you. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 for that one. Ja, 12 for that one. Point 12, 13, 14, 15, 16, 16. Hy wil net 'n foto neem vir I'll put photos in there for you, okay? Lizette, hy wil net 'n foto van sy groot neem. Wie sou is hierdie? Myne Erenay. Erenay, min visman, dol. Met klap op die boot. Gooi maar, hier sien groot is nie, gooi. Dan. 4, 3, 5, 6, 7, 8, so vir vandag het daar so 100 karpe meer uitgekom, 164 en dan so 100 babers minder met 644. So die totaal vir die dag was 808. Die gewig van die karpe 498,55 kg en dan die babers net so oor die 2 ton. So die totaal vir die dag 2,5 ton. Dan die grootste kaart vir vandag was een van 5,55 kg en dit was Bernie Klopper. En die grootste baber vir die dag met 'n gewig van 16,85 kg was Tara Lou. Ons juniors in die 5de plek met 52,8 kg van Eden was Essie Williams. Mooi. 4de plek 54,95 kg van Gauteng Noord, Weetje van Wyk. In die 3de plek 61,65 kg van Binnelands B, Michaela Verviers. In die 2de plek met 64,35 kg ook van Binnelands B, Melinke Verviers. En dan die wenner vir die dag met 108,3 kg van All Coastal, Madison Smith. Let's go, Maddie! Cringe. I'm a flip jou. Wie is 'n second time? Nog 2 keer. Hy geweet sy gaan wen. Maddie, I told you from the Dan start. ons 21 in die 5de plek 67,75 kg van Gauteng Noord B, Colin Brett. Wat kan jy nou nog doen? In die 4de plek 69,9 kg van Sentraal Gauteng, Amity Brown. In die 3de plek 80,25 kg van Gauteng Noord, Troy Spamers. In die 2de plek 81,6 kg ook van Gauteng Noord, Bernie Klopper. En die wenner vir die dag met 97,2 kg van Sentraal Gauteng, Jordan Amber.
But is that like a salt? Is it salt? Ja. Second time. Ek sal net like om een keer vanaf te duik. En dan by ons dames in die 5de plek met 79,4 kg van Eden Sam Smith. In die 4de plek 86,55 kg van Gauteng Noord, Desiree Palmer. In die 3de plek 94,4 kg van WP, Lena Groenewald. In die 2de plek 121,2 kg van Gauteng Noord, Michelle Tennyson. En die wenner vir die dag met 157,45 kg van WP, Eslia van Huisteen. Hy plat Anna van my swem weg van my aan. Jy hoor net al hier reël. Wat doen? Hy swem nog steeds. Okay, dan ons skippers in die 5de plek, 151,75 kg van Oudtshoorn Sean Smith. Die 4de plek 10 kg verder, 161,85 kg van Gauteng Noord, Henny van Tonder. Wat nou erg? Dan in die 3de plek, 177,1 kg van Sentraal Gauteng, Kyle Ander. In die 2de plek, 207,75 kg van Gauteng Noord, Clint Palmer. En die wenner vir die dag, 251,85 kg van WP, Joseph van Huisteen. Waar is jy nou kyk? Not the crazy of them. Ah, is dat goed, ja? Okay, dan by ons spanne, by die juniors in die 5de plek, 78,9 kg Sentraal Gauteng. In die 4de plek, 84,45 kg is Binnelands. 3de plek, 87 kg is Eden. In die 2de plek, 126 kg is Binnelands B. En die wenners met 151,75 kg is Oudtshoorn. Let's go, Charles! Let's go! Spanne onder 21 in die 5de plek, 61,35 kg is Mpumalanga. In die 4de plek, 67,75 kg Gauteng Noord B. In die 3de plek, 85,8 kg is Binnelands. Tweede plek 161,85 kg is Gauteng Noord. En die span in die eerste plek vir die dag 167,1 kg Sentraal Gauteng. Damespanne in die 5de plek 88,35 kg Mpumalanga. In die 4de plek 116,6 kg is Eden. 3de plek 120,15 kg Mpumalanga B. Tweede plek 207,75 kg is Gauteng Noord. En die wenners vir die dag 251,85 kg WP. Very well. Okay, nou daar dag 1 en 2. By ons onder 16s in die 5de plek met 33 punte van Eden S.C. Williams. In die 4de plek ook met 33 punte van Oudtshoorn Tiaan Opperman. Hey, mooi Tiaan. 3de plek en 2de plek altyd 35 punte, 2 kg verskil. In die 3de plek van Gauteng Noord is BT van Wyk. En in die 2de plek Binnelands B, Melinka Verviers. Die voorloper sover met 42 punte van Oudtshoorn is Madison Smith. Mooi, Mary.
Kyk, onder 21 is in die 5de plek met 16 punte van Gauteng Noord B is Colin Brett. 4de plek met 18 punte, Gauteng Noord, Berne Klopper. Dan die derde en die tweede plek, albei 20 punte, 1,3 kg verskil. In die derde plek van Sentraal Gauteng is Amity Brown. Dan in die tweede plek van Gauteng Noord is Troy Spamers. En die voorloper sover met 24 punte van Sentraal Gauteng, Jordan Anders. Dan by ons dames in die 5de plek, 44 punte van Mpumalanga as Tokkie Brits. 4de plek met 45 punte van Eden is Sam Smith. In die derde plek met 48 punte van Gauteng Noord, Desiree Spamers. In die tweede plek met 51 punte van WP is Lena Groenewald. En ons voorloper sover met 54 punte van WP is Lea van Huiskamp. Ons skippers in die 5de plek met 50 punte van Gauteng Noord, Henny van Tonder. Derde plek, 4de plek en dieselfde punte, so 8 kg verskil. In die 4de plek met 56 punte van All Coastal is Sean Smith. In die derde plek ook met 56 punte van Gauteng Noord is Clint Spamers. In die tweede plek met 59 punte van Sentraal Gauteng is Carl Amber. En dan natuurlijk die voorloper sover met 62 punte van WP Joseph van Huisteen. Oké, dis al van my af. Julle boekies is hier voor.